Anyang laki din! Ambot, umay ka man. Kumuyog ka kanyak, mapantay jawaig. Ape ayan, nanang. Anya mataramidan tayo, Jay. Ijayak nga aglaba. Oh, bagkatan da ito eh. Tay ganakmat da ito eh. Is, apay pala ngamin aya nga jiwaig ti kayat yo paglabaan. Saan latan nga dito'y balay. Agar aramid ko lang iti pagbanugan mo. Intun madamdama manan. Kunayo manan, nabannog kayo. Nalakit din na ito nga ubingan. Anak ko, iso nga ajay ti paglabaak. Tapno saan nga ado ti bayadan tayo iti danom. Iso nga bunago mo da ito kunak abagkatam. Apay ngamin aya. Amamin aduyo abalnawan day tabado. Mabalin mo't nga maminsan lang. Tapno saan nga ado ti bayadan tayo. Ay, saan nga ado ti sao? Agawa amkit din dita, tapno mapantan. Bakit? Bakit? Apa nga hingawan mo't sumungsungpat? Awan na dito, hinapanda ijiwain. Anya? Ni, apay anapan da ijay? Anyat aramidon da ijay? Ijay kanu nga aglaban ni Beatrice, tapno makatipid iti danom. Anya? Apay aya, Anda ngamin mangmangig ko nga da nakita da ako bre jiwaig. Iso nga awanan ti mapan ijay. anya, kobra. Inak man surutan da bakit? Ang mga nung saan da mapuputan kat adagayam umasidag ka dakwada ako bra. Ay sigay, agawaam, taibagam kadakwada. Oo na lang. Nagswerte tamutan anak ko. Dua talang nga dali ti waig. Anya ay kumatiswerte dyan, nanang. Awan mo ti kwarta nga naalat ah. Kan kaslaki din kabutbuta nga dudwa talangan da dito'y. Nya kalakit din. Anya ko matipagbot nga. Bakit? Bakit? Oh, apay ako sa tilangam. Kaslamat din nga dati tartarayam abumbay. Simpayon nagtamurang. Pagawit tayon. Anya, kaumumay milahang dito lakay. Saan ko pa nalabaan dagitoy? Ijay kantun balay nga aglaba. Adda dakkel ako bra dito eh. Isong awanan ti umay dito eh. Anya, dakkel ako bra? Nanang, intayon, tatang! Anya dayjay? Apay anak ko ti Jero ti Jandi kayo. Ne, ang tama ti umis-isbunay. Oh, kita mo. Yaks! Pare, Ay, pasensya ka. Diyak nakita ng tagayang tao dita. Anya lakit din. Mabalin mo mo ti umisburi ta igit ah. Dito'y pa'y matwaig ti pagisbuam. Ay, kar-aryak ka nga tao. Ay, kahit kunak nga may noawan tao. Kan may sa, mayat nga may nadangdanggak ti isbaw. No timo lang danom ti pagdiswan na. Anya? pare. Apay di maamang nga dako bra diti waig. Ha? Kobra nga, ha? Awan mo't tinagit-kita ka sa bali ako, bra. Dahito lang puto to ikaw. Ha? Yaks! Dugyot ka tal talaga, si kakarag. Nay, apay nga pagsasawan da kitigas na. Apay, di ka mamatay. Anagit-kita da ito'y kubrak. Ha? Delikado da ito'y. Tumukaw. Nanang, anya di ko na tumukkaw. At dapat ikobramot nga imot na. Ay, agulay makadita anak ko. Ay, hintayo kita nagawid. Pare. Aganad ka dita ha. Abangan no kawan na kati kubra. Ay, sapay la ko mata mapasamak da ito ibagbagam lakay. Ay, anya kalakit din bakit? Saan anasaya at tikas na nga ibagbagam?
Ay, Maririta, saan mo nakita ni Karag? Saan lalim mabas ditoy? Ay, saan mo't maray, apay aya? Ay, nanyalakit din day dyan nga anak ko, aya. Kunak ngamin amapan gumatang, iti si daan mi itay ag sapa. Awan matan, katnay anyat orasan. Apay ngay akas na. Ay, jakman amo iti day dyan nga ubeng. Imbis ko mga awanan ti parikot ko, tabakit akon. 30 ti tawan ni Karag. Gamay na, nalaklakapay nga aywanan ti ubeng, ngam iti iso alaklakayanan, ngam inuubing mat ti panunot na. Ay, wun gayam maray. Amom kaday nga da kanukubra ijay waeg. Anya, anda ko bra ijawaeg. Kasta mo ti bagbagada. Iso nga awan ti tao amagmag na dito'y ayan may amapan ijay waeg. Ay. Imbaglakit din, tanay bagam kanyak maray. Istay mapanak ijay itay. Oh, Auntie Sofia, ada ka may? Nay, kunak man no adda ko bra ijawaeg. Apayakas la ijay tinagapwam. Wanantay, naggapu kami ng paiso ijawaeg. Ningamin bakit ko? Di na among adagayam kumbra iso napanda. Naimbag nga ro da sinurot da kami adagos nila kay. Ta naibagana nga adda kano ti kubra ijay. No saan asim murot, ang mga no natukaw kami ni ti anak ko ijay. Ay, gayam auntie, nakita mi ijay waig ni Karag. Anya, kat sa dinon nga iti ayan na. Apay, di yun na ibaga nga adda ko bra ijay. Imbaga mi datakin ko na ante. Ang saan mo tamamati? Kunanakid din, di pututoy na ti kubra ijay. Anya, ay, anya lakit din day jay akarag. Hala, bye-bye anyo ijay. Makaamumatan no matukaw iti kubra. Agawi na kiden. Kubramat nga. Ay, agbubutangan dagiti tao dito ayan tao. Gapon lang iti may sa agkubra. Di daya amaw. Mas delikado pa iti kubra. Ngam iti kunada agkubra. Nyaman ng tidakda kamatam dita. Sa dinaw tinagap-gapwam, apay nga itakalaan. Ayan, jay sida ako nakagatangam. Awan. Natin nagkudya kwarta. May sangal daw ko ang birukan. Ngamjak mabirukan. Isuan na rabiana. Kahit, apay nga rod, anabartag ka ngay. Ay na, nang alaam iti kwarta pinaggatang mo iti arak. Imposible nga ada kwarta pinanggatang mo iti arak nga ininumaw. Inusar mo di kwarta nga inted ko niya. Nga lagi din nanang natin nagkungarawd at dalaang nangawis kanya isuan na bartaga kita. Kunak man numay sa aldaw mo abinirbirok di kwarta anatnag. Apay ako namanan ita nga da nangawis ken ka. Ay, basta natin nagkudya kwarta. Saan nga nagatupay ti sa lunsod mo? Nga ka lang itin bakitan. Anya lakit din day ta pa nagsasaom kanya kon. Nagando ka saan? Mapanak man lang iti silid ka. Hoy! Bakita? Saan ta pa yan alpas? Agsubli ka diton! Lola, paiso nga tanga da kubra jiwaig. Wala po. Iso asaan ka amapmapan ijay? Sino ayaw tinang iba kang adda? Ang mga nagpaypayso, nga jay mo, pututoy ni Uncle Karag ti kubra jay. Apay, anya ti kunan na aya. Kuna na nga min, nga awan mo ti kubra nga sa balay jay. Tay jay lang pututoy na. Anya ka di Lola, anya ti pututoy akong kunana. Amangan mo't no jay.
Kubra nga ibagbaga na kay isuday jay pututoy, Lola. Anya, ay anya lakit din. Nagalas mo tanday tadakdakamatan na. Apay aya, Lola. Anya ti madijay. Ay na, basta apo. Madijay ko na nga aday jay. Saan mo atultuladan ni uncle mo akarag? Saan anasaya at ti aramid na a tao? Apay ka ti, Lola. Anya ti aramid na. Basta, saan mo nga asit ganda a tao? Ang mga numaalam di kinaluko na. Nawatam di ko nakapaw. Anya nga min aya day. Manya laki din aya. Di kan damag adama. Kasla nagmayat ti mapan nagdigo si Jaway ka. Nakapudputaw. Ay. Saan ka mapan ni Jay Waeg? Apay, di ka mabutag iji kung kunada nga at dadakkel ako bra Jay. Aha, kubra nga. Ha? Napanak to pa iti karman ni Jay. Awan mo tinakita ka kubra. Ah, bot-bot nga nyo lang ti pagbagiyaw. Kano adaman nga paisaw. Tiliwag ka di apay, baklaak day tarayak. Ha? Ulag lang day Jay. Anya kalakit din. Ay, baka amo ka itibiyag mo. Ay ka talaga mat. Asyak ti makamo iti biyag kao. Biyag ko nga raw. Apay biyag mo. Anya, tasong-pasong batang nakitan, muntoy man day tawales. Aha, apay mga itad ko dahi walis ngay. Haha, apay maagak. Amo ko na ti pangusaran yaw. Apay ubi nga pay lang ang mababaw taya. Di mo gayam iyawat day tawalis Sigay ta. Nay, anyaman ang tikalkalkalin nyo dita. Ha, apay nga the baseball bat dita nanang. Day toy ti may bagay amay baot ken kalaklakaya. Ay, nga lagi din nanang. Ay, ibatan nyo mo dahi ta Ha! Ay, di ka kayo man lang na. Hoy! Agsupli ka ditoy! Ay, diyak kayat! Kimaro ka man nanang! Dita ka! Anggal, sa dino ti papanam? Nay, siga magayam ang bout. Mapanak man ay jawaig, inakagdigaws. Anya? Apay, saan kayo ang mabutang iya kubra, Anggal? Aha, saan ngagpaiso nga dako bray jay? Agul ulbud lang dagi jay nagkunkuna nga dako bray jawaig. Ay, iso? Wang, aguray ka man. Apay nga kaslawan tao dito'y balayaw. Ayan dananang kantatang mo ay. Napanda nagpalingki, Anggal. Imbati dak nagbanta dito balay. Ah, kastaya. Amo kang. Kahit mo ti kumuyong kanyak, mapantag di ko si Jawaeg. Maya ti Jay. Naglamis ti danaw. Makalangoy kamay. Kabutbutang mo, Anggal. Baka ngayad na ngagpaiso ti kubray, Jay. Aha! Saan ka matanagan? Napigsira ito ang kilmaw. Uray at da kubra. Kabaila ka patayin da Jay. Ha! Ala! Sakti magamaw! Ambot, ayan mo. Awan mo't lang dito'y balay. Anya lakit din. Kung nakabantayan na na ti balay. Napanan nga tada diyang ubingay. Amang ano na panlanagay aya makadwa na dagiti pada ng ubeng. Naimbag ko malang ano kakadwana dagi di kaayam na. Kasanon nung napanidiwaig. Saan mo't siguro lakay? Namin ano tamot nga binagaan asan amap mapan ijay. Ay kating kalata kitaan na anak ko. Amang ano ijay nga agpay so tinapanan na. Wan man, mapanak idiwaig. Alak di bunin ka. Tama nga makitak di kubra ijay. Imbag lang nga dapang salaknib ka. Maya! Awan ngagpaiso ti umayan di taoy. Kas lagi din limaw at iwaig. Yahoo! Makalanguya kon. Naimbang ngagpaiso ta simuro takin, Anggal. Ay, kadun Alang ano daw?
Ikatamon day tagaus mo, taglangoy kan. Kumisbo aglang dito igay. Walang gan. Yahoo! Kubra mga. Nagatugayam ti bakla dito yung baryo Mabutang day ti may salanga kubra. Nanay. Anya ka dyan? Apa ya kaslada magkut-kuti di takarungutan? Nagdakil mo ta kubra. Abang kan! Abang nagpukaw ka! Tulungan na. Abang kan! Ni, dara-dara ka matay! Tulungan na. Iban na kita ospital. Di ba kaya nga bagkatan ng kal? Salpag ka ngobeng. Awan survive. Apa yung tagririyaw iji abanda? Tulungan na. Pare! Anya napasama! Apa yung nakadata ka dita? Tulungan na, paray. Kani, apa nakarwar pa dita? Ay, ha? Darat yung rumwar. Kinagat na ti kubra. Anya? Kubra? Awan pare, tulungan na ka. Ipan ako ni hospital. Ay, delikado pare. San kan sabot ko mabot di hospitalan? Aguray, imbag tayo nalak tayo bulong ka. Nya ti pangusaram di tabaray. Iwag na to kawan. Tapusan nga guwaras ti gita iti bagim. Jakayat. Tulungan ka lang ngarutan. Papaya di mo kayat. Saan ko nagasapulan di tulong mo? Mayatan tirig na. Anya, kasano ang maya tirik nam? Marigirigatan kan. Sige kita, agplastar ka, taiwa. Delikado kan. Saanan ko na kitam na kapalagon ti Magdal. Sigurado ka pare. Ay, naimbaglaan ang tawan ti Madian na pasamak iti anak talakay. Un nga rod, imbag lakit din ta ni karag tinatukkaw. Ay, kumusta nga gayam ni Karag? Di ka indiretso da di hospital, di kalman. Dapat kunanakan ka? Awan pa mag. Kunana mo ta mayatin ka no. Nasayat ang aron no kasta. Ngam nagado ti mabalin a pagkagatan na jay kubra. Jay pala ang pututoy naman. Kunaman kami ni pare karag. Ako brakano di pututoy na. Amangan mo't nga, no, ti panagkita di kubra, di pututoy ni karag kat ulag mo't laang. Ay, naagpaisulay tako na lakay. Ay na, daitan kati kong kunak. Di naktumangamin patpatyan. Anya ngayon ita. Kunak mano kunam apatayam dayjay kubra no makitam. Ayan na ngayon. Awanan tinumar day tapot utoy mau. Pagisbuam laengan. Anya ka lagi din nanang. Ampay, di ka lam asyan kanyak nga anak mo. Awanan tinamnama amadan ka pa iti apo ka. Amangan numay mayat paikit di Kay samet ama adda anak ngam sigurado abaybay am tumetlaeng. Sigurado asyak tumetlaeng ti mga sikasaw. Dayta. Sige. Ingka manan ijay waeg ta isarunom nga ipakagat dayta itlog mau. Anya ka magtananang. Jak maklaw. Nga awanan numar na day pututo ikaw. Ay na! Bueno, papagayam,
Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya Laki din! Mare, ang mga no adda extra akwartam, pautangan nakman pay laeng. Ha? Mano ko mamare? Uray sa nga ribo la ko mamare. Awan ngamin ti iso amin mi ije balay. O sige, pautangan ka kumare. Ng pangasim ha, saan ko maamabayag ta masapul ko mati kwarta. Wen mare, di ka madanagan. Tano makasweldo nila kay ko ije pagtrab-trabahuan na. Bayadak mitla adagos. Okay, awan parikot kumare. Pautangan ka. Ay na, agyaman at talaga mare lani. Nay, nakagatang kamot iti bagas, bakit? Ah? Ayun lakay, adda na utang ko asang ribo kin ni Marilani itay bigat. Iso tinapang ko ingatang iti bagas ken natang iti palengke. Kasta ka de. Hay, naimbag man tada kwarta ti kumarem. Wen nga rod lakay, saan motkit di anaimot dayjay, lakit di adda kwarta na, ken agbayad iti husto nga aldaw. Hala, syakton ti agbayad iti inutang mo, apaman na makasweldo ak. Wen lakay, ala, agi na nakabiit, kalpasan na, ingka agdigusan. Adda sa ganak apagdigos mo, tamangan tayo matan. Ayun bakit? Manumay ti sweldo yo ti may isang aldaw yay pagtrabahuan niya o insan. Ay, nalakalaang insan. Umdas laeng nga ipakan iti pamilya. Awan pa'y kiti ti maururnong Ngam, kasta talaga ti pamilya daw. Anos laeng. Sa bagay makidia. Makapasen na ay nga rod. Kahit si kangay matinsan. Kasla sensado ka matitan. Makitkitak dagiti post mo iti Facebook. Sakto lang insan. Un gayam. Adda ti singasing ko ka. Anya day ta insan. Ti inaramid ko ngamin iti daga nga impatawid day di tatanggaw. Inlakaw kinsan. Iti damaw. Agpangadwa akmet ata kasla sayang. Ngam dyan naglakwak iti daga. Isaw tinagpuunak ang nagnegosyaw. Ha? Nalawa mo ti daga medya probinsya insan. Nung ay padasa mo ti mangilakaw ray basi lang at isaw. Iso ti pagpuuna. Padasa minsan. Isaw tinagrog-grog yan may kinibakit kaw. Kaasi na. Dimuras mo tang tinegosyo may. Bakit? Anya nga tangag paiso no padasak ti ibagbaga ni Insan Tony. Ah? Kat si kaman lakay, awan matdakas na no padasam. Padasan taan. Ala, planwak man ana imbag dayta. Medyo nalawa mo't ngagpaiso ti daga nga impatawid ni tatang kanya kaya probinsya kahit. Mangilako akiti basait. Wen alakay, no day tati ko nam, suportaran ka. May mayat sa ngagpaiso ti agnegosyo. Ngam ti makitang tangdana kiti inaldaw. No makaila ko ka iti daga, anya ngay tirugyan ta negosyo dito'y syudad no bilang laeng. Pampanunuta ka mangilako ta kuma iti bagas. Bagas metla nga gapu iya probinsya. Ah? Ay kasano ngay ti transpo no bilang laeng. Di ka madanagan bakit? Nagsaritaan mi kini Insan Tony nga uray ilako na kanyak ti may sa alugan na. Ken saan na apabayadan agulpe. Uray inutak ka no. Ay na, naimbaglakit din taadda insan mo akas kin ni Tony lakay. Wen nga rod bakit? Nasingpet ni Tony. Awan makunakkan ko na. Paray, naku na ni boss nga, imbagam kanuking guana, maudi alawas mo dito, say tita alawas. Ha? Iwan pare. Tapay ngay paray,
Ada ka di sa bali apang gadamaw. Iso asan ka na sumrang. Ay, awan pare. At dalamapan ko asikaso na di probinsya. Dua lawas ko siguro ijay. Kalpasan na, agsubli ak madlaan dito syudad. Kasta ka day. Agawin na. Agsubli ak tulat ta dito, inubilang laeng pare. No kasta, mangrugi kayon iti negosyo yo paglakwan iti bagas mare. Wen mare, padasan mi man kin nilakay ko. Naipasimpa mi met tanjay sangot ibalay mi. Dayjayan at ipwesto apang rugyan mi. Nasaya at daytaan na panunot yo mare. Bareng man no agklik mare. Agklik dayta mare. Amumeten ng runa dito syudad. Bagas ti kang runaan. Sa bagay matkit di Kat, saan nga rodan ang makitrabaho nila kay mo iti construction? Saanen amare? Nakuna namat nga ipamaysa na kano ti panagnegosyo na bareng iso ti ayan ti swerte. Aywan amare, mayat dayta. Agtinulong kayo kitdi nga agasawa. Hay, iso maglagaya makundi panaw ni Antonio. Iti trabaho. Tagaya, madati sana na sayata negosyo na. Anyat kayat mo asawan? Agasem man. Sigo da karpintero. Ngamita. Adaki din ti paglakwan da iti bagas. Nagarutila ko da bagas jo. Iya sango ti balay da ngay naramid da pistaw. Anya? Kintay may sapakas da amak. Adalogan ng tilukaw. Iso nga mo nga da illegal nga raramidan da nga agasawa. Ayun Imposible mo't dayta. Sigod a karpintero. Kan may sa awan magtrabaho ni bakit na. Kasano kumamit ana pasamak dayta. Uwang nga raw. At dati illegal nga raramidan da jay jo. Kundi ang kada iti bagas iya probinsya. Adan sa mo sa bali nga lalako na. Ay mo dayta. Maloko na kaya mo na Antonio, mate. Siyak pa mate. Nyalaki din. Biglang yaman ngam illegal mate. Ay, deda pa ilang matilew. Tadagunggo na nga gilaklako iti saan arumbeng ngay lako. Wen mare, dayta ti kuna nila kay ko. Anya? Imposible man ngamin dayta. Sigo da karpintero, ngam ita, kalat matan nga ada negosyo da abagasan. Kan ada pa'y kunulugan dan. Anya? Ay, si kakit di mat mare. Anya nga tanumapan ka iti balay da. Taamuam no nagtaudan ti nagpuunan da iti bagas alako da. Oho, anya pa'y laang aga po amapan ko sa ludsudan, no amok tumat laang tipod na nga ramid da. Mare, Nakunapay nila kay ko. Akon di angkat dala ka no iti bagas ija probinsya. Ngam adamat dadu maanayon ti negosyo da. Illegal day ta. Kundi negosyo ngam illegal may. mare panyang. Saan kumamat akas na ti ibagbagang? Narigatan. Ang mga no day ta pa nagsasaom iti saan mo anapanaknakan kat iso pa iti pakaisagmakam. Amuam pay nga umuna, sakbay ka nga ibat iti sao. Anya lakit din. Anya, ay una yun apanyang dayta. Apay akas tat ibagbagana. Jakman amukan ko na. Anya laki din. No anya launay ati atraso mi kadakwada nga agasawa. Taapay akas tat ibagbagada iti liklikodan may. Ay na mare, may salaang ti kahit asawan dayta. As in apal. Kasta laang dayta. Umapal dalaang kada kayo. Isu at tiltila ti adda nga ibagbagada iti liklikodan nyo. Ay, una yun aya. Naimbag kumamot no saan na nga ibagbaga nga adda illegal anayon ti negosyo may. Imbes anagmayat ti panagrugi may. Isuki din ti makadadaal. Ay, saan nyo nga itulok mare? No agpaabak kayo kat agkatawa day jay. Uray la agpalakpak ti upat alapayag na. Ay naapo, isumadla sa bali ti rupa ni Burog Idigalman, idi nagsabat kami di kalsada.
Anya nga taaya ti basol ta kadakwada, taapay akas jay da nga agsaw. Saan nga ang angaw ti ibagbaga ni Panyang nga illegal kano ti negosyo talakay? Una yan. Saan nga angaw at talaga dayta nga ibagbagana? No sa balila a tao. Ang mga nuin kasok itan. Ay, saan nga aglablabos da a babae? No siyak ti mapunuan kan kwa na, jak lamong. Ala, bayan ta pa ilaang bakit? Amom ngamin, no data nga grugrugi iti negosyo. Kasayaatan ti panagpakumbaba iti amin na banag. Sa bagay matkit di ngam. Ay, aglablabos mo ngaminon. Bayan ta pa ilaang bakit? Paliiwan ta pa. Sino aya day taburog, insan? Jay man katrabahuak jay site idi. Idi nang rugiak ang nagnegosyo. Neh, napanamaten imbagbaga iti tao nga illegal kano ti negosyo mikini bakit ka? Anya? Tidakas na, uray iti asawa na. Isumat tinapan na imbagbaga iti kaaruba. Ay, kunam lano adda pamanak nagda nga illegal ti negosyo mi. Ay, sos, saan ang saya at dayta? Mabalin nyo nga idarom ida, insan. Wen nga rod insan. Ikan nyo man ida iti pagnakman da, insan. Apal dalang day jay. Iso akas taratan ti ibagbagada ka na kayaw. Nagdakas ti apal da nga agasawa. Agasam man tabagas a negosyo, nagbalin nga illegal. Kasta ti tao at umangtangkin ti apal da, insan. Iso adag ita ti banag nga agbalin na karay. Tapno adda pa nga ipamaysa ti agnegosyo. Mare, apay pudno ka di tinadamag ko. Anya day tamare. Napan ka kano, uji tersena ni Mare ising idikalman. Ado kano ti tattao ng nagpig sa tingiwat mo amang ibagbaga nga illegal ti negosyo da kumari Berta. Ay katwal na mare. Pudno day ta. Napanak eja ayan ni Mare ising idikalman. Nakunak pa'y kadagiti gumatgatang, asaan da gumatang itilako da Antonio nga agasawa, tamangan no kwa. Amumon Mare? Ay, sika talaga Mare. No maidanon day ta kada Berta nga agasawa, jaklamon. Anya ko man umay danon. Awan parikot iti day ta, gaputa pudno mat. Anya? Pudno nga danayon nga illegal ti negosyo da. Aha, kundi pabak nang da, nga madama nayon na nga. Ew! Anya, kasta ti imbaga ni Loydaken ka bakit? Wen lakay, agasam man ti kinadakis ti ugali day di apanyang. Ado kano pa'y ti gumatgatang ijay tersena ni ising idikalman. Ngam iso kano ti ipukpukaw day di ababae. Ti awanan bain? Ay, anya launa yun aya. Ay na talaga ama punpunwa na kun iti day di apanyang. Idarum kun san lakay. Wan bakit? Agdarumtan. Uray nila kay na. Iso matinapan na indandanon iti sigo da busme. Imbaga na nga iso kano nga imikata kiti trabaho. Gaputa nagnegosyo akiti illegal. Agasuman day ta? Anya? Ay, marmarwamdan. Talaga adakas ti apal da kadata. Di dalaan mo ti makipagragsak iti panagduras ti negosyo ti pada da atao. Awan day takadakwada lakay. Talaga adakis nga apal ti adda iti kaungganda. Inton Lunes, inak-ag-file iti darom kontra kadakwada. Ha, napunuan ako. Ayun Mare, adamo lang nakaibaga iti dayta kanya. Ay na Mare, no siyak ti sika idarum mon. Dayta talaga ti aramidak Mare, napunuan akon. Agasam man, naimbag kumamet numay sa lakadakwada ti agar aramid iti saan apudno nga istorya. Ha? Duada nga agasawa, uray nila kay na, napan na imbagbaga iti bosda, nga iso kano asaanan asimrak nila kay ko ijay site, gaputa nagnegosyo iti illegal. Anya lakit din nga apaldan. Anya? Ay una yan, mainay na yun matay jay aburog.
May samot asan nga agpampanunot ti loko. Ay, awan mare, talaga asaan dang agpampanunot. Apal at timangkin ti adda kadakwada. Malamare, idarom yo, idang agasawa tapno agnakamdaman. Saan atil-tila ti mapanday bagbaga iti tatawa pang dadaol kontra kada kayo. Neng, naimbag man ta nagmayat ti pa nagre-relax mo dito indayon nyo kumare. Ay, katuwin amare. Nagbara ti panawan. Iso nagmayat ti agrelax. Saan akas ka dagiti daduma dita. Nagpudot lang arodon ti panawan. Igiddan da pa imo tinapudot. Negosyo da. Anya? Ay, sika talaga mare. Jak amo no pangal-alaam iti kasta nga ibagbagam. Ay namare. Pudno ti ibagbagak kunak tumat. Alaman nga rod, panak na kam apud no ta ibagbagam. Ita tanapanan nag-file ni Berta iti darom kontra kada kayo nga agasawa. Anya? Wan mare, napunuan damutan iti kasta nga ibagbagayo. Siyempre, apektado ti negosyo arinugyanda gapo iti ibagbagayo. Naimbag kumamot no saan nga illegal ti mapanya ibagbagay iti tattao. Anya? Ay, saan mare? Saan? Inakman ija ayan da Berta itamot lang. Kayat ko kasarita. Anya? Kat kunak man ko nam apod no dagiti ibagbagam. Panak nakam kunak mat. Ay, anya lakit di. Anya? Asino, tinakaibagay ti day taking ka, bakit? Nila kay. Isumat timbaga na itay kanyak limabas dito'y balay. Anya? Ay, saus. Kasano nga rod itangay? Kasano nupod no timbaga na king ka? Madanaganak nga rod lakay. Ang mga nupod no anapan nag-file iti darom. Ay, mapangka nga tayo di balay da. Itamo ilaing. Mapan mo yung kasarita nga gasawa. Agpakasi ka, oh. Ay, duwata nga lakay. Ay, awan. Mabayinak ka ni pare Antonio bakit? Iso asi kalatan, Yung kalatan nagpasinsya ka na kwada, oh. Kasla mabainak lakay. Ay na, ikatam da itabay mo, oh. Panunuto mamabalinta ang makulong no pudno ang nagpile da iti darawm, oh. Anya? Italaeng nga umay kaagpasensya kada kami, panyang? Wan pare. Ala, pasensya kay kuman ano naglablabas kami nga agasawa. Anya apasensya? Amin nga inararamid yo apa ng dadail iti negosyo mi, kat nakaapekto kada kami. Ita mare, da kami tagpasensya kada kayo. Mare? Pasensya, gaputa intuloy ko ti darom kontra kada kayong agasawa. Ijay presento apanaknakam ti ibagbagayo iti tattao nga illegal ti negosyo mi. Ay, pakawanan na kami kumamare. Aklunak nga apal milaang kada kayo iso anaaramid mitikas jay. Anya? Mare, panunutom kumamot ang agkumarita. Anya? Agkumarita? Ngam apay nga rod anaaramid yo ti mang dadaol kada kami? Uray lipaten nak ako marem. Basta ituloy mi ti darumay. Makita tila inyong agasawa. Ipakulong kayo. Tandaanam dayta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay Panang Tarabay. Anya Laki Din. Mare, anyangay ti baro alakom asim mangpat. Ha? Ay ko, mare. At dati kasangsang patala ko. Dress a bohemian. Nagpipintas ka. Kasta ka di, mare? Sa anak pa yung nag-live iti Facebook. Ta nag-busy ak ngamin. Iso ngayon ton Sabado ti pa nag-live ko. Nakabisyam mo't, mare? Siyempre, napan kami nag-date kini loves ko. Ngay patpati ko unay-unay. Anya? Katwan man. Ison ti lubong ko. Ison ti biyag ko.
Iso, patag di time ko para kin kuana. Alawan mare, sapay la ko mga rod, tagbayag kayo, no asino man day taalabs mo. Oh, syempre agbayag kami. I'm good in handling a relationship. Sigamot, mare. Ay, basta, umay kanto ije balay, mare, ha? Agkita ka iti dress mo, nagpipintas, ti ka barbaro asang pa. Wen mare, I'll be there later. Lakay, mapanak man ijay ayan ni Nicoliala inton madamdama. Kalpasan ti panangan tayo iti pangal daw. Ha? Apay, anya ti mapan mo alain ni Jayan day bakla? Adda ka no ti kasangsangput a bohemian dress ala ko na. Ha? Mapanak man nagkita iti umanay kanya. Uray may salaang lakay. Napintas ngamin kat ti bohemian dress. Manungay ti maysa. Jakpay ammo ta saan namut na ibaga itay. Ngam sigurado anangina, tanangina mo't talaga ti kasjay address. Kasta ka day, bakit? Siguro 350 ti maysa. Kahit aday gatang mau. Ada ngam no ikanak pay akat pagyamanak iti kasta unay lakay. Ala, adda kwartak iti pantalon ko nakasabit iti likod tiri daw. Mangala ka iti sangaribaw. Isaw ti gatang mo iti dress nga bagbagam. Ay na, agyaman unay lakay. Agyaman talaga. Ay na, nagpintas mo tanday tayong paras mo, mare. May bagay unay kan ka. Nagmayat day to'y kulay na maray. Wala rin, mare. Dahil paglakid din, tayong manaykan ka day medium size. Kunak lakit din no dakil kanyak. Ngam sakto laeng magayam. O niya, gatang day ta? Gatangak day to'y kanjay kulay red itay. Apaw, duwang arod. Mare, kakaiso na nga adda interneto nyo nga igatang ko. Ay kat gundawaya ko na. Ay, sana all. Ada itid asawa na nga igatang na itidress. Siguro, napagbigyan ngamin ni paring Tonyo. Itinamitlo at dara si Sungay. Aywan amare, saan laeng anamitlo Namin 5. Iso akon di itad, iti paggatang ko iti dress. Alang arod, saan ka nga ikan iti discount? Tadamit ka, mintin nila kay mo. Anya? Ay, sika talaga mare. Discountan nakmet ni duwati gatangak. Anya lakit din da ito nga online seller. O anya, may bagay ka di mo ilang kanyak da ito ginatang ko a bohemian dress lakay? Maibagay abakait. Adda ka di mo ti dress asan na may bagay kin ka. Anya, kas ka lamang arartyo. Kit pudno mo ti bagbagak bakait. Anya laki din. Nagpintas pa'y na ita tela na. Talaga mo ni Nicoliala Nagpipintas tila ako na. Ne, laulawagam alakay. Ha? Nutila ko na kaditi napintas. Wano ni Nicole mismo ngaglaklako. Aday ta ka man ako nakon. Tila ko na laeng ti bagbagak. Sana karaman da dya bakla. Nasaya at matnukas na. Ibagam lang, no mapinpintasan ka kankwana. Tarugya kon ti agungat kunak tumet. Tila ko na laeng kunak met. Anya kalaki din aya. Nalangarod, inak gumatang iti sidaan ijay tersena ni Bakit Inga. Kastoy kon. Nagmayat man day ta bohemian dress mo, mare. Ha? Ayun mare, nagmayat ti tela kan kulay na. Nagkatangam nga iti day ta. Ni bakla, ginatang ko kan kwa na idi na minsan. Dua ti ginatang ko kan kwa na. Red jay maysa, kanday to yelo nga inusar ko. Iso na lang tanangina. 450 ti maysa. Una yun, kunamatla no salsalud-sudak no mano ti ginatang na. Kano mano ti presyo na. Para magababae. Ha? Adda ka di ibagbagam, mare? Ay kwa, awan mare. Ti kunak, napintas day ta dress mo. Taabang ak mamangaro ti panag-live ni Nicole. Tagkita ak mamut iti kasta address, mare. Ayun na, mare. Saan ka nga agbabawi agumatang nukwa? Barang adamot may bagay kanyak, mare.
Nagpintas matanday jay. Imain ko man. Oh, anya day taboy buya bakit? Ni, kasla ni baklamat day ta agla-live. Ay wala kay. Nagpipintas nga ro ti Bohemian dress ala ko na. Isong adatalo nga in mind ko. Anya, ay, nagadumutan ikang. Wen ka dila kay. Tapno adamamot na pintas address ko. Anya langkit din. Mabalin mo't amay sapay laeng ti imain mo. Apay, mano aya ti maysa? 450 kanula kay. Iso nga 1,350 amin di talo nga in mind ko. Makaammo ka iti pagbayad mo Awan maited ko. Amumatan Alunes payla ita. Ket inton Sabado payla ang ti panagsweldo me. Anya? Main ka amain. Di mo pa'y siguraduan nga umuna no adda pagbayad mo may. Anya kalakit ding. Ne, dress mat dagita imot mo, mare. Juan Mare, mapan ko man idrap, iti tersena ni Bakit Inga. Ha? Talo da ito'y Bohemian dress. In mind mat ni Ikang hindi kalma na nag-live iti Facebook. Apaw, nagadong? Juan Mare, nagustuhan naman ati kulay kang tela na. Sana all nakamain iti talo. Sabi lang ko talay na dagos. Imbaga ken kuha na nga ibati na latan ken ni Bakit Inga ti bayad na. Nagnaaki ti tersena ni Bakit Inga. Nakuna na kanya nga adda ka no in-drop ni Nicole Ijay address. Dagiti in mind mo ka no? Ha? Na, mano ka nun ngal daw Ijay? Ngam saan mo pa'y mat ana-alala? Apay ngamin asaan mo amapanalaen ket in mind mo nga road. Kuwala kay. Diyan kakaiso na ngamin a kwarta kapag bayad ko kuma. Imbayad ko pa'y lang itilinding ko di Martes. Isong awan kwarta kita. Anya? Ay ket, kasano nga road itan? Ket ni, in-drop da ni Jay. Ay naapo aya. Sigurado ang makapungtot da ya abakla iti kastangar aramidam. Saan mo't siguro lakay? Sana bale, tano agkakwartaak, mapan ko alaen adagos dayjay. Ay ingka alaen. Di mo orayan ang makaungat kan ka dayjay. Amumot na sa bali ni bakla no makaungat ko naktumay. Asukan ti agungkoy ti dayjay nga Ikang. Ha? Taapay, mare. Tilansa mga min masungsungsong na dayta nga agong mo. Iso nga asok nga asok. Ay napo, nasuro ka na makalawas din na palabas. Manipot in-drop ko ti item na iyayan ti tersena ni Bakit Inga. Ngam agasam man. Aging gayta, saan na pa yung inalala? Ti salbag babae. Anya? Ay unay matanday di nga Ikang. Api ngay akas tamot ng aramidan na. Talaga pagpungpungtotin na dayjay nga Ikang. Sapi saan na nga isisin dagiti i-chat ko ken kuana. Nga uri naka-online mat. Ay una yan. Noam muna ko mga awan pagbayad na. Saan ko malatan nga agmamain. Tapno awan baybayadan na. Dita nga ron, idi madama ti live ko iti Facebook. Mine a mine. Haging ga nakatalo. Tiragragsak ko mat. Taadda nagmine. Ngam, ay na, aging gayta. Adda pa'y laijayan ni Bakit Inga. Itulod mo laangan ijay balayda. Ay, no saan nang alaen kalpasan ti talo pa'y ngaldaw. Saan lang nga kasta daramida ken kuana ko naktuman. Anya laki din, don't me kunakmanin. Nasaya at man ta nagranata, Manong Anton. Oh, Lydia, si kamad kayam. Papanam? Mapanak ko marita tersena ni Bakit Inga. Mapan ko kumaidrop da ito'y item ni Manang Ikang. Ha? Nag-live kami itilakok idikalman. Adamo tiin main na nga innam ablaws. Nakuna na nga idrop ko kanulat tay jay. Anya? Ngam nakita kamot Manong, alaham latan ay isa natin ko.
Ipanmulatan ijayan ni Bakit Inga, isuntulangan ti mapan mangala, ta isumot tinagmain. Ay, uwan gayam, mano aya ti bayad na dayta. Bali 95 pesos ti may sa manong. Isu a 570 amin daytoy. Ay, sige, ibagakan ko na, apaman ang makaawid ak. Anya kalakit din aya. Saan mo pa nga inalala ti item nga in-drop ni Nicole? Ngamita, adda manan ti in-mind mo kadagiti lako ni Lydia. Ay, kwa. Alaak mat dayjay lakay. Anya lakit din aya. No kasta nga rod, ingkaalaan itamot lang. Saan mat nga itaalakay? No Sabado. Anya, ay una yan. Pagururayim mat di tao. No saan mo nga in mind dagi jay, nalako da siguron iti sabali a tao. Saan anaista ki jay? Wen ka de. Makapasuron day ta nga aramid mo. Siyak pa yun ti mababain gapo iti kasta nga aramidam. Lakay. Kanayon kumot nga ibagbagakan ka. No awan tinamnama mapagbayad mo, saan ka kumamot nga agmamain? Hey, joy minor ka ako nada. Anya? Inton kwan, ipos dalang arod day tarupam iti social media takitaam. Ganabam ti maibabain gapo iti kastangar aramidam, salbag ka! Ay na, sakit na talaga ti ulo na dyan, babae. Bigbigat pa'y laang agong ungot ka manan, Mare. Kasanuman ngamin, Mare. Aging gaita. Saan pa nga nalala ni Ika ang dyan drop ko address si ayan ni Bakit Inga? Diyos mio, Mar. Nagbuotan. Ngam saan na pa'y lang nga nalala? Siguro akit awan pagbayad na. No awan ko matipagbayad na. Saan amain ni tilako takin lako? Tani, makapasuron matikas dyan ugali na. Tinasaya at nga aramidam, mapankalaangan iji balayda. Kasaritam itinasaya. Ay, saan, Mare? Saan nga uso kanyak tikas ta? Ipus ko kidi man tiropan na iti apagbiin. Anya? Maruwam tikas jengar aramidan na. Saan lagayam asyak tinagmaynan na iti ado. Uray ni Lydia. Ado kanutiin mamay na abado. Ngam saan namat anapan inala. Tiawanan bain a babae. Apaw, nagmaya ti tuturugam dita. Apay, saan mo nakita ti rupa mga impos ni bakla? Anya? Impos na tirupak ko nam? Katuan, impos na gapo iti pungtot na ken ka. Agasam man nga minday ta nga aramid mo. Chat kanuken ka iti messenger ngem pulos asaan mo mat nga isisin. Anya? Ay una yan? Saan mat lama ka uray mat da dya tao? Alaag mat kat, ngam saan kumapay nga ita? Ha? Anyang alaem ngem saan pay nga ita? Isu nga rod nga aglaklako da. Tapno addamet paginkaman da. Kasano ako mita da iti laklako da? No si kamet a joy miner, may stock ti item gapukon ka. Ala, kita tarupam nga impos da. Taagnakam ka. Uray ibagam akaswam ni Nicole, gapo iti panangipos na di tarupam, ay na, si kakit di tirumbang agbain, anya lakit din. Itaman pa nga may kadito yung balay mi, ang makapaasar ti rupa na. Si kakit di mat Mare, pangaasim mat i-delete mo ti rupak nga impose mo iti Facebook. Apay, ada pagbayad mo? Ay, uwan Mare. Adto iti bayad ko ken ka. Napan ko pa'y inutang kini katugangak dayta. Anya? Inutang mo pa kinikatugangam ti pagbayad mo iti in mind mo address? Diyos mio, Marimar! Anya ngay nga rod Mare. Basta i-delete mo kumaatin post mo. Nakababain nga minunay. Naina, amumad gayam tagbayin. Ngam no apay pinarigat nakpailaang agsingirken ka. Kwa? No among kumamit ngamin awan pagbayad mo, saan kang agbalin a joy miner? Gapulaeng tanakita manapintas ken maibagay ken ka. Ala, sige, main ka main. Into no malpas ana i-drop,
Saan mo matgayam nga alaan? Saanan ang maulit, Mare? Ikarik dayta. Don't me, kunakmanan, ha? Ala, inkapay iyayan ni Lydia. Inkabayadan tirumpang abayadam kenkwana. Tani, impos nan samit langin tirupam. Anya? Si kakit dimot, Mare. Kasla saan kaabayadan mo, iti inaramid mo kanyak. Di mo la maura yan nga umay kabayadan. Ne, takas na si kapit adaganas na nga agreklamo. Si kalangarodan ti perwisyo. Mare, awan pa'y laang ti pagbayad ko itaken ka. Naibayad ko nga amin ken ni bakla dya inutang ko ken ni katugangak. Anya? Kat kunak man no imay ka ditoy tapno umay agbayad. Saan matgayam ta umay ka laang makisarita? Ay, anya lakit din aya. Ikarik, Mare. Apaman nga da kwartak, umayak agbayad. Anya? Among matgayam ti makisarita. Apay, adi mo man laisin dagiti messages ko iti messenger. Ignoram mat ngamin. Asino ko mati saan ang makaungot ngay? Pasensya kan, Mare. Pangaasim, i-delete mo ko matirupak nga impose mo. Pangaasim mo ta. Saan akon nga agmamain itilakom, promise. Dayta ti maganap mo iti kasta nga ugalim. Agasem man dayta, uray la dua ti nagipusken ka, gapulaeng iti item asaan mo nga inalala? Ala, gusto ko man alakay. Nakisarita akon kadakwada. Nalpasan. Gusto matan Dayta, saan mo akayat adang ganti ibagbagak, tamom abasol mo, salbag ka? Gusto nga rudan. Oh, naimbag ko ma, no si kalaang ti maibabay ni ti kasta nga aramid mo. Saan man, pauray sak nga asawam, kat mairamraman, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Class, did you understand the lesson? Ma'am, ni Joel, as-asaran nakmanan. Ni, anuan kaya? Agtugtug akawak lang dito ya. Joel, mahayhay blada kun kan ka. Di mo ibusan ti pasensya. Yar arasaas na, akasla kanubulan ti rupa. Ni, apay nga gungat ka. Saan nga insult day? Cute ka nga rod Imbagak lang mat. Akasla mon cake data rupam around face. Oh, nangagyo, ma'am. Nugasan nga uyawan na. Quiet! Quiet! Loko ka talaga, Joel. Pinag-high blood mo manin ni Ma'am Severina. Kastamot isuna nga ungat. Apay nga min adi mo pala ibagakin ni Jenny akras mo. Nagsungit mo't ngamin. Ang angawak lang kas jemutan. Agandan ka amangan no ibaga na kakin ni Ma'am. Apay nga tangag paiso anak ang ungat tayo ta maestra tayo. Bakit gayam abalasang? Kudno ka di? Kunak na dasawa na. Old maid. Dandan ni agsinyuran. Ha? Iso dahi ta sumunga daw. Agtanakan. Amangan no manggag na ti pagsarsaritaan ta. Ha? Nagngato man ang tihils na siya. Nagngato pa yung height na siya. Ura di pa nagisnap na. Nangat-ngato pa yung tay heels na.
Nagsakit at talaga ti ulok iti daytoy nga estudyante. Agasam man, out of 50, 5 laeng ti score na. Sino na itang estudyante? Ni Joel. Sapay isulat ti aramidal na ti mga asar kadag iti classmate na. Ne, nalaing mo't ni Joel iti klasak Kat no naglaing nga agsurat iti essay. Kasano analaing? Kat idi na palabas a quiz. Saan namanen anay pasa? Ay, ibagsak kun san na talaga. Amangan mo't no adala ang ti pagdaldalanan na jay ubing. Ikampay iti chance na mo't Class, ti male reproductive organ, ti sperm kat ag trouble manipod. Uy, Jenny, sperm ka noong. Kasla si katay siya. Kanayon a single cell. Joel! Anya ti aramidem? Nagbastos, ma'am. Tinayar alasaas na. Ibagbak lang mo't nga I love you Quiet! Quiet! Papigsaan man day ta electric fan, Jenny. Iturong mo kanyak tamahay blood ak sana pirme. Number 3 daytan, ma'am. Yan anak man pa iti danom. Uy, ma'am. Makapahay blood na talaga dayto ya, Joel. Ay, pudno dayta, ma'am. Oh, adto iti danom, ma'am. Agyaman ak. Hindi naksardangan nga as-asaran, ma'am. Saan nan sa namayun ulo ti agadal? Paayaban yung adagiti parents na. Ay, wala niya. Kasaritak man nga agpaiso dagiti naganak na. Ala ka, Joel. Nakaungit itay ni Ma'am Severina. Uri lalim mabaga sila. Ni, basol ko nga rot. Madama nga nga explain ang sa bali mo tararamidam. At dalangin niya rasaso ni Jenny. Anya dyan bagam ka ni Jenny? I love you. Pudno ka di. Katuin, ijay ko lang ana ibaga tirik nakparakin ko na. Nakita nga agsarsarita da Jenny ka ni Ma'am Severina ijay klase na itay. Sikan sa tipagsarsaritaan da siya. Nasaya at pasimbangput kan Joel. Basam na tao. Anya day tayo awat mo kanya, angkal. Sura, tanagga po iti maestram. Ha? Surat? Kaya't nakano ang makasarita di maestram. Apay, anyat aramidem iti eskwilaan. Kunak man no sumsumrek ka nga inaldaw. Sumsumrek akmat nga inaldaw, angkal. Dan samet kalukwan nga aramidam. Mapanak ko maglako itinatang saanan mapan ko langan kasarita di maestram. Sinurata mo't lang di guardian ni Joel? Wala. Imbagak, anas ka na makasaritak. Ay, jakman amon sa dino ti ayan nagiti naganak na dayjay nga ubing. Ta ibagbagada nga awan kanong dagiti parents na. Ay na, awan bibiyang ko iti dayta. Tinasken, agadal analaeng. Mas daawak nga ron. Asino ti mang papaadal kan kwa na no awan dagiti parents na. Siguro self-supporting. Hello, Miss Beautiful. Isnabera ka mat. Nusan ka lang alab. Ay, Ulitan man timbagam, adaya mo timbakak. I-report kan atalagay di principal. Tape aya. Anya tibasol ko ken ka. Damagan pa lang. Kras ka lang mat. Dakas aya. Ipulong ka kin ni Ma'am Severina. Sige, ipulong mo lang. Saan ko akabutang deta at terror at teacher?
sumangkot dyan paayam mo agar dyan ni Joel. Alauna ti ko nagtungtong me. Ni, 12:48 na. Awan pa mat. Ay, nasken nga umay. Nasken nga agsarita kami. Good afternoon, mga ma'am. Good afternoon. Siya, ti guardian ni Joel. Si Kagayam. Umunag ka. Ala, panawan kayo pa, itaanda pa'y klase. Ala, agtugaw ka, Manong. Agyaman ak, ma'am. Siyak tinagsurat kan ka. Takayat ka akasarita, may naig ka ni Joel. Anak mo ka di? Kaanak ni Joel, ma'am. Kabsat ko ti inana adak sanggasat ta natay anang yanak ka ni Joel. Kasta gayam. Diyan mo tatang na si Murot iti sabali iti baby pa lang ni Joel. So asyakon atin ang taraken kan kuana. Isumat lagayam Isumat lagayam nga anya, ma'am. Medyo naloko day jay akaanakam. Ay, wan kaya, ma'am. Inyalaan kay tinasamit abuko pa'y. Pinarisak mo tin ay tinalamiis abuko, Diyos. Anya da ito'y, suhol ka di. Ay, regalok mo, para iti nakapimpintas kan sexy a maestra. Sika man pa, itinakaibaga kanyak iti kasta. Donato gayam tinagan ko, ma'am. Kasla don romantikaw. Severina mat tinagan ko. Mabalay nga awagan kay ti Sebs. Kasla mas sweet nga min ka, no Sebs. Kat sikalata, no iso ti kayat mo. Ay, nasaysayat sa no, ag tinawag talatan. Tapno, adan tumanin kalukwan nga aramidan ni Joel. Awagan naklata. Ay, kat mabalin ngam, jak matam mo, tinumber mo. Isip mo amam, tita silpon mau. Ay, uwan Ay, anya tinumber mo, Manong? Manaw. Apay, lakayak launa yun ay iti panagkitam. Kaseks-seks stick lang mag. Anya atawan day ta 60. 60, ma'am. 60. No baliksem. Kasla 16. Kasla teenager. Okay. Isave ko nga rudan tinumber mo. Nalpas nga tan akinasarita ng uncle ko ni Ma'am Severina. Kasla dapay lang mit iti unag ti faculty no. Nagbayag tan nagsarsarita. Kasla seryoso ti pagsarsaritaan da. Hun nga rod. Kasano ngayon talaga nga ibagsak na ka ni Ma'am Severina. Siyempre, no ulitek ti subject na, isunan tumot lang ti teacher ko. Ay, sigurado da ita Ungtan nakasigurado ng uncle ko. Si kanto mga aming nagloko ka. Oras ka mo ta. Nakarkaro ka. Di ka dingdingin ti lison ni Ma'am Severina. Joel, Apa uncle? balasang paygayam na dyan teacher mo iti science. Isumot ti bagbagada uncle. Isugayam, anasungit ako naam. Anya nga tinagtungtungan nyo uncle. Ibagsak nak ka din. Nagkunamot kin ka. Isumot ti rason. No apay a pinaayaban na ka. Mapanak man kit agpalod di ta kantina. Uncle, anya tinagtungtungan nyo kin ni Ma'am Severina kunak. Ag-textmate kamain. Mahilig gayam iti buko pahay. Anya. Awagak man inton rabi ay. Damagag kin kuana. May papaniti lesson plan na. Uy, Joel, di nakida-kida yan Ipulong ka kin ni Madam
Awan pa'y mat ni mama. Apay analate ni Ma'am Severina. Inaman pa'y ngamin analate niya, ma'am. Ison sa rayta ni Ma'am, oh. Mangag ko di hills na. Good morning, class! Good morning, ma'am. Karkar na, nakaisam ni Ma'am. Nakamake up pa'y sika. Ma'am, blooming ka talaga ita, ah. Thank you, Jenny. Joel? Where's Joel? Present, ma'am. Apay ani Jewel lang tinawagan na. Are you okay? Yes, ma'am. Good. Okay, class. Let's start the lesson. Would you like to share what you understood about fertilization? Ma'am. Oh, yes, Joel. Fertilization when the egg and sperm meet. Kasla destiny, ma'am. Very good, Joel. Talagang adda na sursuro, miti klase ka. Ma'am Severina, kaya't mo ka di mapantag merienda ije kantin? Saanen? Adda nga min or-orayak nga awag. Ha? Ada umawag kan ka? Wan, may sagayam. Oh, naadaan kan iti kayam, ah. Iso ka di blooming ka ita. Nagmayat pa yan na itakiday mo. Oh, iso day to yan. Hello? Uncle. Oh, nasayin na kung dito sapatos mo, uncle. Ay, agyaman anakan. Sumipngutan. Ada ka di atindaram akasaran asika tininong, uncle. Adda mapan ko pasyaran. Saan kamot ang mahilig arum-rumara? Asino ti pasyaram, uncle? Apay, saan ka di pa'y anay bagakan ka ni mamaw? Asino ti dakdakamatan yung amam ko? Ni Ma'am mo Severina. Naibaga kanyak ti anya, uncle. Kano agin inaram kamain. Ha? Ar-armam ni Ma'am Severina, uncle? Wine. Isu gaya makilata nagbaliw ti panakilangan na kanyak. Ay ayaban na kung nga agriset iti klase may uncle. O anya nga itirik naman nagbalin ka nga apay iti kasarda Ma'am Severina. Kin uncle mo doon na ito, Joel. Siyempre naragsakak. Si kaman mo ti madan iti anti a maestra. Joel, Ma'am, ay stay. Anti gayam. Uray do kaan na kanila kay ko. Estudyante ka pailaang. Kabayatan asaan ka pa'y naggraduar. Wan, ma'am. Anya lakit din. No problem. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.